Unong yalam ka seng Kongres ha India u Rahul Gandhi ulasha sloit na jinglong dekhon syakaying dorbar thau ain lok sabha hadin bulasha rai penrem hakaying bishar hasuran lingbau Chief Judicial Magistrate H. Verma. Katkum ki telong khubor la ong bagajing bishar kalashim mekane karai hadin bala keno daka lok sabha sketrian bola sin kerteng persha eka kentin Modi nadu usnam arhajar kat khandai daka bola kran hakaktin hindi ka baong balai ya baro kinong tu lajukhot daka kerteng Modi. Yo Rahul la slot no eka kerdan kum udkhat syakaying dorbar thau ain lok sabha nadu ka arphaulai tarik ulber arhajar arphaulai katkum ka hukum na kate ka ying bishar bat ungat syaset along ru hadu arsnam kenti Henry Rahul lalit mi syakaying bishar bakham halor banyo eka rai pensange eka te ka hukum sya slot bor ka jong u kum udkhat syakalok sabha.